Dobar dan svima, ja sam Aleksandar Aca Aleksić u novom videu koji bi nazvao kako kreirati kod iz matrice i upotrebiti ga za kupovanje oglasnih paketa. Vi koji ste već duže u FutureNetu sigurno ste već kupovali pozicije u matrici i sigurno ste kupovali i oglasne pakete. Dakle, to nije sporno i to znamo kako da radimo. Ni ovo nije isto sporno što želim da vam pokažem, ali samo da znate da je i to moguće. Dakle, idemo u FutureNet matricu, klikom na prvi tab, gde evo recimo možemo da uđemo u $10 matricu, gde prikazuje između ostalih podataka da imam $127,36 za isplatu. Ja ne želim da podignem te pare, nego želim da ih investiram, da ih prvo kreiram u kod, a taj kod da iskoristim za kupovinu 2 paketa po $50. Kako ćemo to da uradimo? Idemo na Commissions, Sign Up Key i tu sad odredimo koje vrednosti kod želimo da kreiramo. Pošto želim 2 paketa, mogu 2 po 50 da pravim, a mogu i 1 od 100. Stavit ćemo 1 od 100. Ovdje ako je neka druga vrednost se upisuje, znači ne moramo ništa da ostavimo, jer isto tu i način plaćanja koristi moj FutureNet account. Evo, odredim da sa mog FutureNet accounta ide ti $100. Naravno, na ti $100 odbit će se još 5% što ide u matricu. Dakle, iz matrice vadim i u matricu se vraća. To je jedan od zaštitnih sistema zašto FutureNet može samo pozitivno da radi i ne može da pretrpi gubitke. Enter your FutureNet password, tu da potvrdite identitet, dobro. I da upišem security kod iz autentikatora, samo moment, to sa telefona moram da uradim. Evo ga ovako. $159, 849. I sad kad kliknem na buy kod, treba da kupim kod za $100. Evo, kliknuo sam. I dobio sam. Poruka, kod je kreiran uspešno. I evo, to je moj kod. Ovo su tu recimo drugi kodovi koje sam pravio bilo za sebe, bilo za moje članove. Dakle, možete bilo kako da kreirate kod za nekog svog člana, ako hoćete da ga nagradite sa bilo kojom vrednosti, ako imate dovoljno, a možete i da prodate kod, jednostavno. Znači, neki član koji, eto sad nema momentalno načina da uplati, vi mu kreirate kod od $50 ili 10, 25, zavisno šta je. Vi mu kreirate kod da platite, date mu taj kod, on vama da pare. I rešena stvar. Evo, sad kad imamo taj kod, kopiramo ga u miša, kako bi ja rekao, i idemo na AdPro platformu, samo moment, evo
ovako, back office, znači na Future Ad Pro idemo, treba da se ulogujem, pošto smo već dugo bili statični, i tu trebam security kod da ukucam, 338 563. Evo ga, ušli smo u Ad Pro. I sada idemo na advertising, kupimo $50 paket i pošto je to sa online, ne, nije sa online, pošto to nije kupovina sa online akaunta, na kom nemam dovoljno, nego sa drugih načina plaćanja, onda idemo na ovaj i upisujemo recimo 2 paketa da hoćemo da kupimo i oni koštaju, evo tu kaže $100. Način plaćanja, evo, u poslednjoj skroz ima FutureNet kod, kliknemo na tačkicu gde kaže FutureNet Club and FutureNet Ad Pro codes. I tu pastiramo, zalepimo taj kod. Evo, pogledajte, znači, taj kod je samo stavljen ovde, pastiran i idemo na buy. Šta kaže? Plaćanje je izvršeno uspešno, refrešujemo stranicu i vidimo da imamo 2 paketa više. Tako smo, znači, preneli sredstva sa matrice preko koda u Future Ad Pro gde smo kupili odgovarajući broj paketa. Ako pogledamo u My Ad Pack, vidjet ćemo da su, evo tu, ta 2 paketa, 10. januar, 15.28, znači sad su kupljeni, još nisu doneli ništa, 2 komada. Što se tiče ostalih paketa, svaki prikazuje koliko je istekao. To već sigurno već znate, da svaki paket od $50 donosi $60. A tu će već biti sutra, preksutra će jedan da mi istekne i tako dalje. No, to je bila tema za ovaj video, pa vas pozdravljam i vidimo se u nekom drugom videu. Doviđenja.